Chamgei chamanikab Jehova, kakitachak eng betut ne kararan siketuiye kibagenge. Kimite eng yu betutab rani ak kiboitinik che kakolewen Jehova kokochi kamuget siketuiye. King'ololi eng betutab rani lesson nebo lo nelen baorinik oeng. Kotomo ketou asome kesa asikobit ketestai. Kotoiwech Evelyn. Ongesa, Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny, kakikurin Jehova nenyo eng betutab rani kibendi keyote sirutik chetililen asikobit kinetkei akobo baorinik oeng. Kesome asikobit ikonech kakuyet eng ng'olyondoni Jehova nenyo asikobit koek neteche sobonwekchok ako neribech akoborwech akokonech oret nekisubi Jehova nenyo. Eng ichek tugul cheikose ng'olyondoni Jehova nenyo kakikuren kibagenge tugul asikobit ikonech kakuyet ne inegei. Boisienech Kiptaiyat ko kikurondok kityo keityi biik alak ako ngenerte ng'olyondeng'ung Jehova nenyo. Ngwaak nyeindong'ung Baba amu kisome akobo tamirmiriet ne tilil sikwaak nyeindong'ung eng kainetab Jesu netindenyo. Amen. Amen. Ko abwoti ale nekit ko kionai kiboitinichu, lakini mitei biik chemuchi koleni ng'o bichu. Akochini nafasi chitugul komwa ng'olyot agenge asiketestai. Kwanendet ataune betut ne Sabato ak Jumambili kokamwa ale barakutab lesson nenyo neking'olole ko baorinik oeng ako Jumambili kolen kotesetab tai kora nebo baorinik chutok oeng kenoe kele ng'o chutok. Ko siketestai atoche Eva sikomwoiwech kole ng'olole nee rani. Kongoi Lilian, otokotin mising. Amite ane Jumatatu nemwoe kole eng kasarwekab betusiek chekikimouten. Otokotin. Kongoi. Kurubei Pastor. Kongoi chamanikab Jehova kochamwa kotakine akatak eng kainetab Jeiso. Kimi tugul eng kebeberta nebo kwoeng kasi somok kasi neng'olole keborei baorinik oeng ak king'eti baorinik chuto oeng eng chekikobek. Otokotin. Kongoi mising. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainekyu ko Stephen Aramaru. Kwong'ut ng'alechu kakokas chemeche kenai akobo baorinik oeng. Kimi tugul koboto eng betutab komongo kasi nemwoe kolen katerterindet imanit ng'ondoiwok Jehova koberurok. Kongoi mising. Ko eng rani keng'olole kakemwa kele baorinik. Abwoti eng chitugul kelen baorinik chebaornot, mi baoriat, mi kiy nekaak. Ko sikomi baorinik ko sikomwa imanda kole kikiro kiyaak nekouni. Ko eng betut amache asir chitugul king'olole ng'ang'utiet 11 koitei 3 akoi 6, Sekaria 4 koitei 14, ng'ang'utiet 12 koitei 5 akoi 6, akitilde 14 akiteshi 15. Akiwe kitabutab Daniel 7 koitei 25, atiwe Isaiah 54 koitei 17. Tienwogikab kalosunet 119 koitei 89. Akinde ng'ang'utiet kokeny 11 koitei 15 akoi 18. Ko sikobit isomonjigei ak ikuye iteshi chekaking'alale ko barakutab ng'oliot nebo metit neking'olole eng rani keng'olole nebunu kitabutab Isaiah 40 koitei 8 nelen restos suswek ako betos taptok ako tononi koigeny ng'oliotab Kamuktaindenyo. Asirestos suswek ak kobutos, ikere akot eng koroni kobutos taptok eng arawetab 9 ko kikiro akot eng gaa kele restos suswek, lakini ng'oliotab Kamuktaindenyo koma ng'oliot tononi koigeny. Ko
koameche si atany mwalimuinik cheking'ololi tugul eng rani kibagenge sikenai kekuye kele lene baorinichu. Ko kameche asoman yu kitikin nelen kolen komanda kenyisiek bogolwogik ko kikitonatan ng'oliotab Jehova, kikisage ak kemeto. Iker kele kimite betusiek chekikikartat, yani koek ing yo kikiyochi tuguk chechang kele sikolya kibet, kale kechot ketorchi korkoret ako akot kora ana kebar. Eng choto tugul ko kiterteris ng'oliotab Jehova, akot nda kikiyochi chelyon ko kiterteris kora. Ko betusiek choto kikere ile ki betusiek cheking'wonen ako ki kayonik chekimite betusiek ako kinetkei eng wikit konye eng kayonik chekiimuch koib ng'oliotab Jehova. Kikinopchi alake ngoroik, kisoman alake akonde koek ng'oliotab metit nekiit eng betusiek chu rani keng'olole nekimuchi kesomani. Ameche atach akot pastor keng'alal tugul kele lene ng'oliondoni, tos kakuyet kolyon nguno akot biik chekibo ko tindel meche sikenai amu kikokenai kele kilene tindel. Ko ameche kekuye tugul kibagenge sikobit kenam ketestai. Lilian chamwa ataune amwa ale sikikuye mising somanetab rani kokoi keweke lesson komugul neng'olole luget neo. Luget nekikiker kotaune ng'ong'utiet 12 koitetab 7 akotestai akoi 9. Kale kyaker luget neking'et eng kipsengwet. Yekingong'et agenge nekinekite Jehova kong'ach Jehova. Akotoi luget ma nebo bundukisiek anan ko kotiek, ako luget neking'ach Kamuktaindet Jehova. Kala kitonon akong'ach oldanyi ole tilil ak chechik chetililen chemi kipsengwet. Ko kinyo kobit tiyet nekikisage kotoi polatet nekikitiyo atebetab Jehova ak imanda nebo Jehova amu kotoi stakit eng kipsengwet. Akoi tun komatakoterter lugonoto komanda ak nyokotoi luget koib chemereret eng ng'unyusiek tugul chekimaibutyi tengek kong'oche Jehova. Ko lugoni nguno kokawa kotkotebi ng'uny kipsengwet tugul keai kirwoget amu kakistakan Kamuktaindet. Kimukokse kobar Kamuktaindet Jehova, kikichile kityo kole kukimetya kobor, lakini ndakiunotok takimutai ngobit tebutyo nekateb ketebchi kele kiwono jem Kariuki, ongen ole kiwo kele kiwono werto nekinye kitebsat kinye makichil eng yo kobekyo chik. Ko kito boisiechin akotei ng'uny komugul Kamuktaindet eng kaiweisiet. Ako kikur Kamuktaindet eng ng'uny komugul kotebi ng'uny eng kapkirwok. Ko yekitoi kirwokoni kuyo kiyoe kirwoket nebo chikilisiet, ko kit agenge neikere ya kakomach kikityi chito ui kecheng'e baorinik sikebar. Ongen okwek kesisiek chekikayai kot eng emotinwek. Ko ngeyoe kesit ko ngetokelen kele komutai kilen kibendi kotini kele acha angobet baoriat nekotanyo ketebse ng'alek. Akot eng kesisiek chongen komi baorinik chekikesta maunotok. Ko rani keng'olole baorinik 2 chema kebar. Ko ng'oliot age nekameche amwa ko baorinik chu 2 ko kerkeindanyi ko ng'olole kabusetab Jehova akotanye keng'olole yoto mising. Ko kergei ng'oliotab Jehova nebo baorinik chu 2 ak baornatetab Jeiso. Amu kale eng kitabutab Johana 1:1 eng taunet ko kimi ng'oliot ako kimi ng'oliot ak Jehova. Ako kiwalak ng'oliondonoto koek borto ak nyokomeny kwenunyo tatya keker torornatenyi. Kinyo Jeiso nyokoek baoriat nebo Jehova kwanda asikobit kobor amu kikole setani kolkol Kamuktaindet, kiyach sikobit ketengchi keot kumee. Lakini
Magoi ai age tugul ko sute chepkildet ako sarwech. Do tebe ki kole ko pare biik uor koyot ne birir eng konyek. So lakini kanyo Jeiso nyo komeng'is eng atebetab kitondit ak bortonyo sikoborwech itondab Jehova. Tatyo koteb Thomas kole iborwech kwanda sikomech kole Thomas ak Philip. Tos kiketebi tugul maokero anendet nekaokero ko kaoker kwanda. Kinyonyo kotebe emoni ole kitepto kwonyik ole kitepto chi nekikisakar ku chepkukonio ko kibor itondab Jehova nekinyo kowek tilyandinyi ak Jehova. Ak kinyokwo koyokto mirmiriet netilil ako tamirmiriet nekikiboisie asikobit eng kabusetnyi konimwoe eng kitabutab Petro netai somokoit 13 kole kitinye ng'oliotab maunotet neoe nemie amu ikweng'wok kou tait asikondochi kelyekwok kot koit amu mami maunotet nekikisir ako kale kiibushi tamirmirietab Jehova kabuset. Ng'oliot nekimi ak Jehova kokanye kowalak koek kabuset nekikibushi bukoinik asikobit kosop ako ng'alal ko baoriat. So kimoche keker as nguno kele baorinik chu aeng koting'egei tilyandit ak Jeiso neki inendet ko ng'oliot neking'alal ak tun kowalak ng'oliondonoto nyokotebe ak nyenyep kowek kesirwech ng'oliondoni asikobit kondoiwech ko ng'oliotab Jehova neng'ololi akosobe. Ne kit nekiyai Setani eng betusiekab imenindo koisto ng'oliotab Jehova. Ne tuguk chekikitab Bible ak kitabusiek cheibortoi telunotetab togetab Jehova ak usisiosiek chekikitab biikab Jehova ko noto nekeng'olole eng wikini. Ko kameche amwa yoto kole sikikuye kokoi kenai kele luget nekitoige eng kipsengwet ko kinyokotestai lugonotok eng kitabutab Taunet, kitabutab komong'u kaitosiek nekibwote ng'atutik akoi eng ibindo age tugul kong'ete arorutiet neos akoi kobek. Tatyo konam arorutiet nelel akoi koit ng'ang'utiet komi luget nelalei nekeititos ak kemoche kebar baorinik chi age tugul nekitonon eng imanda nebo Jehova ko kikiborie akebar anan keng'ach anan keokchi korkoret anan kinyalil anan kerebe tugukchi sikobanan matakwamda. Lugonitok kong'ete Taunet akoi ng'ang'utiet nekeng'olole rani. Kongoi miss. Kotatesiot Lilian. Kongoi. Ngatesiot ng'oliot agenge koko ngiro akobo lugoni kekere kele kang'alal kiboitiondo kole kikiborye biik, kikitorchi korkoreshek, kikinde musumenushek, kikibar biik, ketyemei kebar baorinik cheboorioni akobo ng'oliotab Jehova. Ngiro kebeberta nebo aeng ko kingebar biik, kebar chito agenge komong'isiat, kebar agenge komong'isiat. Ko ngebiro eng kandoinatetab keno barani kekere kebeberta nebo bukuishek. Ngiro mi kiboitiot nekikure Tyndale ne inendet ko kitranslaten bukuit ko nebo Kiingereza. Ko kingo translaten kitabusiek ipko chang'a akotoi kwalda sikobit kokoito logoiwek komdochi biik na ile logoiwek chu koitoi ko baorinik. Lakini kale kinyo bishop nekinyokwal kitabusiek akwale aliet nebo barak. Icheng'e akwal ko nekatab kokoitoi koek logoiwek chemyach chekikoitoi keptoi logoiwek chemyachen kale kotiorchi kibiritit kobel kitabusiek chekekolechi sei chekikeale aliet nebo barak. Lakini kwong'utiet agenge ko aliot nekiale in bishop kitabusiek komuchi kesir kitabusiek alak chesire chekikibel. Kasir kitabusiek Tyndale alak chesire chekikabel bishop. Nekebor kole kingotikyi ng'ony akole kakotar king'et kitabusiek chechang akoyesta logoiwek koyom emet. So yemi luget ko eng let ko katerterindet ko Jehova. Yecheri luget baoriat ko torone baoriat amu imanit baornatet nebo manda ko imanda akotononi akoi. Kongoi.
Kongoi mising amu kaoboru baoriat kele akot ngetyekchini ng'ony komong'u amu kikwong'ut kabisa eng yotok Tindel kokawo kotini kelechi ng'o nekitoretin kokimwa nailen ile abwat kakile kistutukan akot church inegei kokamwa kole ki bishop nekitoreto kekwongyo kele kakai nebo shubini komwa koelesan abwati ale kikwong'e ako shetani nekikere ile mi let yoto koboisie kotyeme kwai kounoto kobar baorinik simatokolya matakotestai amu ikere nguno akot eng betusiechu ketindoi Bible ko eng yoto kebendi eng betutab Jumambili pastor amu kaitin kora kong'olole kolen betusiek chebo baorinik chutok kokamwa kole namache kot kora keng'alale kibagenge amache asoman yu kidogo asikeng'er kale baorinik chutu aeng komuchi komaoten akoker ropta simarobon eng kasarta netee nekamaoten imuchi kowal beek koek korotik akobir ng'ony eng korotwek eng ng'oliotab Jehovah kokimwa Elijah kole maroboni eng Israel ak eng walunetab saenyi kokimarobon kenyisiek 3 ak kebeberiat kesoman kitabutab Jakobo 5:17 yeibata kosa Jehovah ak kiwek ropta yekingo kakotemene mautikab lembech chebo Baal kotonon kemeut kitabutab Lawik 17:18 eng oretab ng'oliotab Jehovah kokiityi Musa korotwek che terter emetab Misri yani ibwoti ile kiityi mogonjweshek chechang Musa nakamwa kole ng'oliotab Jehovah komuchi kotonon ropta imuchi komaoten ko cheboto kowal beek koek korotik kikiker eng yotok eng betusiekab Musa amu kiesio Farao kometo biikab Jehovah koba amu kilech mete biikchuk koba koesio ako kiyach koboisie Musa ng'oliot neikere ile baornatet kora neiboru ko tos baorianichu kokateb maswali kele maunatani kong'o yani atebetab baorinik chutok aeng ko ne tos imuchi keelesangei eng yotok ako amune sikolochi amu eng yu kemeche keelewan kele yani nolen eng Kingereza what is their personality or their identification kinoitoi ano kele baoriat ni amu mi bwone baorinik kinoitoi ano baorianito inendet sikenaite ano eng yotok ako ng'olole betusiek neimuchi betusiek chu kale 1260 komuchi keng'alale yotok ketiny ipkotiny Jumatatu Asikotaune yotok. Ako sikikere komitei kora abwati ale atindiono nekomutech Faransa emetab Faransa ole kitiny ng'oliondoni ko sikeng'alale yotok. Testai pastor. Okay, kamache atoi ale netai ko kamwa ale kailuget neo setani kong'ete kangoit Eden nyokotaune luget yundo kolechi kwondo tos kile Jehova moam logoechu tugul kolechi aja kikonech akinye kitinye uhuru aya keto okay kokole kalya keti ango kararan nebo kwong'ut ngapchamun anyun kiy mi kiy neingen Jehova kole ngotoam chebo keti okirgeitu ak inendet kokotonyo kong'a Jehova korop taban korok ipkotoi musmuset mi
kongete yotok akoi betusiekab maranet. Kokakobit talbisto nebo ing'ony ak telunotet ak kit age tugul kole biik soso mami etaage ole kelion. Ak ngep kobata maranet nguno ketoi kokeny karisatan Jehova kobo werik somoku chebo Noah. Ak ngomi kwenuno kele tatun kenoe ne kele matatun koitu ropta age neuni ongetekse rani sindoitu komoita konamech akinye makoi kilel konyil oeng. Kokabit lugunoton kipkoituyo kole kotender biik bororiosiek. Kongetender bororiosiek kobwa chebo kotab Ham, koba Kimasin chebo kotab Shem ak chebo Japhet. As kongekakoit ing'unyusiek tugul kotesetai setani koyoe tuguk chechang. Amoche kibwat kit agenge kemi kotini. Ngobareke ak chito ipkonamchini okiliot nenyi itinye okiliot neng'ung'et. Ko ngoker okiliot kole kakinenet kotoi kocheng ortinwek chematinye moche kotuptup kesit. Netai ko kimuchi kele kakibar baoriat nekotanyone komatokonyo kele judge matakobit kakile kobit accident nebo karit keriepchin chito anan komi sipitali. Kongekibeni sipitali ipketebi kemboi koimen kole nyekechil baoriat kemboi kakokiyo lakile ngeken mutai kikwa chito. Ngikere kalen kimi kosito nekikitinye en Kenya nekitun kekwer baorinik ipkotebi buch kewirta kesit mami baorinik tugul. Moche kocheng setani oret neu nito. Lakini ko kit age nekiyai ko kanetisiosiek cheterchin. Mongen ami kit nekalen ashean mongen kot ko tos imuch koshean eng yo Lilian. Possible kemuch keshean. I think you can. Okay. So ko kit nekamache aborwok eng yu ko luget nekikiyochi logoiwek chemiachen. Amu katoige lugoni ngotokere eng yo ko kawo Kimasi ko lugoni ko ng'alale eternity past. Kenyisiek chebo koi kenyin kolin kotomo ketoi. Ko yu ko kabutet nekibit kabutet eng Kipsengwet. Ya kilen kimiono ye kikiyoege che kamuktoindet. Konyo akoi kabutet eng yu kotoige kabutet. So yu ko ye kitiendos malaikaisiekab Jehova yu ko kotou luget eng Kipsengwet. Ko nyo kabutetab Edeni. Ko nekakiyai kotokoet as nguno konyo ng'ony. So nguno yu ko kabutetab Adam nitoni netai ko yu ko tun nyokobitu sorunet. Ko kamoche koker eng kenyisiek chu tugul tuguk chekiyaak. Kong'ete kenyisiek ng'olin kong'ete taunet nguno eng yu akoi konyo betusiekab the classical eng betusiekab Romanik eng yu ko betusiekab Unanic yu ko early Christianity ni nguno ko betusiek chekure medieval period the Middle Ages ni ko early modernity yu ko enlightenment ni betusiek revolution nguno nebo French revolution nekure the age of reason ni ko ni ko liberalism eng betusiek chekitoi kanetisiosiek. So amache aborwo kanetisiosiek yu ko kang'et nguno luget nekikure eng yu kiyoni yaet nekikiyai Kipsengwet ak ng'ony kele mi Jehova nemi Kipsengwet. Kong'et akine setani nyokotoi nenyi theism ni ko pantheism. Pantheism ko nikale mi Jehova nekiyai Kipsengwet ak ng'ony. Olaja Jehova inotok ko agenge ak ng'ony yani Jehova ko koita ako oinet ako tulwet ako mi mororochet ak kiy age tu. So nekata Jehova nekiyai Kipsengwet ak ng'ony ko alak yaet inendet koek Jehova. Okere ole kache kotaundo lugonotok. Aya kebwa ngomiu nyokotoi the Unanic luget nekikure realism ak idealism. Kole ni okay meset ko nenyi amu mi meset nebo kelyek somok, mi nebo kelyek ang'wan, mi nebo karnet, mi nebo ketit. Kole okay what is real koma meset no itebe, what is real is the idea of the table. Yani kole mi the reality ko meset nemi metit ne noton neiboisie sibitil ketit ak ichop meset. Ko noton ko ma real ni, it is the reproduction of the real thing which is the idea of the table in your head. Wow. So mi reality nebo Jehovah. So Jehovah is an idea. Atyo iker ile ai nenyu nebo kelyek ang'wan anan nebo kelyek somok. So kotoi nguno kele okay. So this is a whole question about what is real. Kikure eng philosophy metaphysics. Metaphysics ko wale ne kai nguno asobe anan arwotitoi
ngole nguno kine kararan ko it's an idea in my head lakini chitul ko interpret ni ko tokkin so ko kitoy philosophy nguno sige tuptube power na ten ba imanda so the boy nyokol okay but how do we know ngot komi akote manata how do we know that kiboishe scientificism empirical science ak research keba lab anan kiboishe bible anan kiboishe barbare anan kiboishe kebe in kibungut asikobit komwawe kinoene how do I know if there is a truth so how do I know that and I'm going okay there may be the truth but nobody knows it so for the second philosophy what is of value okay what is goodness so when I think postmodernism okay if it feels good it is right so when you go jeso ahore agwai manda ahore tagman aksobondo amu kanyo ko toy tukul ko lembejek tukul ju luge ni giyoji setani ingenyishe ju tukul ju ko ter ko neti sho chekyo giboishote so in you ko gigolale the search for truth up there yani Jehovah ne migimsengwe ko tungela jama migimsengwe the truth up there it is out there in the outer space kelanga ba ke jay ke jenga tole mi mandang ko mawloto tunga ke bab kewe ko temene biji ko ba ishe ngomnate tang nang ne ip ko kai nuclear ko rita ne kai atomic bomb gai tun jaga yagi tugela jang ko mato gararani ka pet science gela jang onge in there so you getting you up there out there in there ke toy meditation gela ge per jigel na gitep chongun ko lage murgel ye ga na me una ko segele ko gale sige chen jo ban mi mugul to mata ke ba barage mata ke ba gibsen gut amata ke ba ke je agele biori ko nigere ile ulungon setan ni ko gure ngala ju tukul ju ni ko luge no ne gi ga ingeni she ju tukul so postmodernism guna ko ne gele garga mami ngala mami manda nam mungu ne ngunga nam na nyune aya ngoi murena na ko ikor ko so I mujo ko tiwal ko so ko tuguju tukul ke maje burbure tuguju luge di tano ne maje sigeger o laga gi tangale ju tukul ju ko nigere gi bi deisim ko ne leni mi joba lagi ni gai sen ko ta ngo nyakwa ate wala pas so ko meta igwa ko ai no maje matos o I mungu gi pai ngun ako tanya ko meta igwe ko kala uji tane ginda majira sait ako lagi ni mago weksi so ko meta un you are in charge you can also be a god ate ko positivism ni ko ne ba science ag empirical research ko ngi ko itu humanism ne gi tai ri kito age tebi ne garara ni mami luge tu onge job nyo mami shida so ko tuguju tukul jigere new age ni ko existentialism ni ko pragmatism ni neglect pragmatism ko tay ko po ishe so no problem so igere ko naga nyulugo ni tukul ko yugimi ko luge ne gi ga chi ngolio tap cho bang ko ni tukul li ko yugimirani ko nigire gi subugerani power na ten mo je geger missing ke gere during the French Revolution ni ne ge mo je ngalale ko ni ga mo ja bor ngolion ta na ta abwati ale tarete ako wendi lugoni akoi inge gotietu yetunya ko maje so la go geske age wang lugoni tege na mas marandut kewe ganyon ke ngeti lamit amu gere la ka master news ki ba ditua ki nyagi tu ko nget yem ngesu ko nyaga ngeti jem ngesu ni ge bor ye ko tun ga bro gas ke long nyega nam lamit ne ge meteng nyamu ka nget ke ta sta nyon with eternity past amu kibit time element nyu amu ka bit jem ngesu ni ko ga bro ko tun nyega nam lamit ke ta stai ko ga ko bet luge no ko no ge mi jem ngesu ni o ge bor ye ni Kongoi pasta amu kaiborwech engot ingin oret. Ko ketesetai ko kongoi amu kaiborwech kabisa, mie kabisa sige iborwech kounotok amu ng'alekab kenyisiek chutok kakimwa kole eng lainda. Ko iker ak ikere ile angakonamgei amu ng'alechu kabo kokakibe ketestai igere ile mi kenyisiek cho kase kakimwa kele meche si iker ngot itindoi neiborwech sikenai. Ko igere isile nguno ane amache akochi amu kebe betut nebo Jumatatu ko kakiker eng yu kele akot ndakilya kikinyalil baorinichu eng betusiek chekibo tai chekikosirto ak ikere kotesetai kakoborwech pasta kora akoi keit kenyekesirto yekimite.
Ui, kimuchi keng'alale baorinichu. Tos ibote baorinik amu kimuchi kele ki baoriano kilyono ako ne baorinichu eng inye ak ane. Tos itonone iegu baoriat age? Tos kwe ng'olyondoni nekang'alalun asikobit mat kokonamin lembechek cho kakeker chekakawek kakile mi Mungu inyendet anan akot koek yani kele matii Mungu amu kikoyai kipsengwet akokonin ng'onyut ko abwati ale somanet nekimuchi keng'alale akoi kwait Jeiso, lakini missing ko kibwat itononchigei isoman asikobit iweny ng'olyot. Ko kongoi missing akochini Evelyn kotestai amu chang amu kimuchi keng'alale lesson nito nebo Jumambili ko chang kanetisiet ameche ketesetai amu tokowendi akoi kenamegei. Ko kongoi amu singe komi ng'olyot ketesyini kora. Tesetai yoto Evelyn. Kongoi missing Lilian ak kanetik chekako contributed to Jumapili ak Sabato. Kibendi Jumatatu as nemwae akobo kasarwekab betusiek chekikimaoten. Kasarwechu komeche kibendi kenetigei akobo maonatet akobo betusiek 1286. Betusiechu bo 1286 ko kikokon kaimetabgei missing eng biik cheyae hesabuk chengolen kotes kole komanamegei amu cho komwae akobo maonatet. Ole kikibendi as kebabanuani missing ole kikimwaita kurgotik chotok. Mi kurgotik chemae kesoman ako kurgotik chutok tugul komwae akobo betusiek chotok bo 1286. Ako tomo ketestai anyun kenai akobo kaitosiechu, ko makat kenai kele betusiek eng Bible anan kaitosiek eng Bible ko makergei ak kaitosiek chekiboisie acheket. Kenai kele kalenda nekiboisie acheket nebo betusiek 366 ak 5 ko makergei ak chebo bukuit. Eng maonatet ngemwa kele kenyit ak kenyisiek ak kebebertab kenyit komwawech akobo kenyisiek 3 ak kebebertab kenyit. Ko makenetkei eng yutok komwawech kiboitinik chemi tugul eng yu kakuyenyi ngemwa kele kenyit ak kenyisiek ako ne nekitesetai eng betusiek chotok. Baorinik aeng chekakimwawech eng yo ko mwae akobo arorutiet kora komwae akobo arorutiet nelel, neos ak nelel. Yetesetai luget kora amu kimite tugul ketesetai kenetigei akobo lesson nebo luget neo netesetai. Komae komwawech akobo ole kikiletoi logoiwekab Jehovah eng betusiek chekibo tai, eng betusiek chekibo emet, the dark ages. Ko ne nekitesetai eng betusiek chotok ak ne netun kobitu amu kikere kele reflectanegei luget neo kokitougei eng Genesis ko luget neo netesetai kora akoi koit Revelation anan ng'ang'utiet. Eng katikati yu kora kotesetai luget ak kekere eng yotok. Kisomani kitabusiek cheasomani eng yu komwae tugul akobo betusiek kaitosiek chotok kakemwa. Ngasoman eng ng'ang'utiet 12 koitet 5 ak 6 mwae yotok kole akikisich lakwet ne werit netun bou bororiosiek tugul eng koroktab karnet akikimut lakwenyi akisich lakwet ne werit netun bou bororiosiek tugul eng koroktab karnet akimut lakwenyi kwo ole mi Kamuktaindet akoi ng'echerenyi nebo laitornatet koitet 6. Akimwei kwonyotok kwo surkwen ole kitinye komasta nekikakochopchi Kamuktaindet sikobit koba inendet eng olotok betusiek 1286. Ngasoman kurget age kora. Makaokas eng yo kora ak kurget nekatai. Ng'ang'utiet 12 koitet
Keit koitetab 12, 14 ak 15. Kale kakikochi kwonyotok kebebaik 2 chebo Kipsigis neo sikobit kotiriren kwo surkwen agoi oldanyi ole kiboe eng betusiek ak betusiek alak ak kebebertab betusiek. Akoistoegei togetab erenet ak king'ut erenet beek eng kutinyi yetee oinet kosube kwonyotok kole sikobit koib inendet oinonotok. Kameche kekomenden eng yotok lakini ngatar kurgatichutok tugul asikobit kemwa tugul kele kurgatichu komwoe nee ako nee betusiechutok. Daniel 7:25 komwoe eng yotok kole mwae ng'alek chekirindoi inendet netoror mising akoim mising biik chetililen chebo inendet netoror mising akilen inendet kowal betusiek ak ng'atutik akikochi inendet kobo ichek agoi kobek kenyit ak kenyisiek ak kebebertab kenyit. So kou ya kasoman kurgatichu awirwo nguno akweket kanetik ale kasoman kurgatichu ne kakuyet nekaokas eng yotok eng kurgatichu tugul kaoro ole kito neka common eng chutachu tugul ko betusiecho bo kaitosiek. Ne kakuyetab betusiechotok. Ngotaune yotok uye kamwa akaboru eng kit nekakaboru mamete Jehova ketamtamate makibune imenindo kesopsopoti kele ara auyo ng'alechu. Kale Jehova maoe kiman kamuktoindet Jehova maiborchi kiboitinik chik maotik. Ko kishokoborwech Jehova ng'omnotet yekakibochin nguno. Ko ing kanetishoshek tugul kaborun ko kaboisie eng yu kaitosiek. Kaboisie betusiek 1286. Kaboisie arawek 42. Kaboisie kenyisiek 3 ak kebeberiat amu kale betusiek ak kebebertab betut. Ko betut agenge, betusiek 2 koek 3 ak kebeberiat koek nusu. Ko chuto tugul ko kergei amu wikisiek 42 kenyile betusiek 30 eng kalenda nekibo Israel. Koeku 1260. Kenyisiek 3 ak kebeberiat kenyile betusiek 360 eng kalenda nebo Israel ko 1260. Ko chuto tugul ko kergei hesabuchu ngeyai kenyil ak ketes ko kergei ibutyin tugul. Ko ng'oliot age nekikinetkei eng lesson nekibo 4 ko kikiker kele ng'omnotet ko betut agenge ko kergei ak kenyit agenge. Kikimwochi Ezekiel kele ru shebeutab tai eng betusiek 40 kotun ko kergeit ak kenyisiek 40. Tatya kelechi wai komasin sheb kunotok. Tatya kole Jehova akonin iyai kounitok betut agenge nekoto kenyit agenge. Kounotok eng kutitab maunotet ko ngo betut agenge kong'alale kenyit agenge. Kounotok kergei arawek 42 kenyisiek 3 ko nusu ak betusiek 1260. Kong'alale chuto tugul ak tanye kekere kele kamaunatoni ko kataune eng yun kole ako kergei kora nguno kuinet nemining nekimang'une Daniel 7 ak luget nekanyokeyochi kwonyi nekikikochi komwei kong'ete emotinwekab Europe konyo akoi emetab America amu kikure the new lands. Ko kingobit kinyalil biikab Jehova eng olimbo Europe komong chekekure Pilgrim Fathers chekimwei kobwa America, kobwa chekekure akot Moravians chekitinye akot eng North Carolina eng yu komi Moravians. Mi akot nguno kekure Piedmont Valley eng yu ko kimweune in Waldenses. Komenye yu kimenye tugul nguno cham kebendi ko kinyokobal keringonik cheiborto nguno ole kiu tulondok kwak eng olin amu kinyokoba tulondok cheu chu akotech kanisosiek akotinye pichainik chebo lagok chekikibar ak boisiek ak ng'o. Ko kimwei kobwa emoni amu kale
kikikochi komwei kwonyotok kot kobata kenyisiek 1286 ye kitoige luget. Ko noton nekamwawech anyun kanetishoni netinye keng'olole kele kong'ete kenyitab 538 akoi kenyitab 1789 ko ye kitestai luget eng betusiek chekibo imenindo kong'ete nekikure Dark Ages akoi tun nyekebar nyekimut Pope nekibounishe betusiek chotok ab komechi korkoret. Abwoti ale tanyokomwoe kanetindet age yotok mising. Kongoi mising. Kikase eng yotok kele kituyogei kanisetab Romanik ak paunatosiek sikoyapta paunatenwa konam Ulaya tugul. Ako eng betusiek chotok anan eng kasaratak kenyisiek 1266 ko ng'oliotab Jehova ko kitesetai biik koamdoi ng'oliotab Jehova. Ko ne kakuyetab kakiletabgei eng guniok, kikilochi guniok, ng'o nemuchi komwawech akobo kakuyetab guniok? Tos imwa kiy eng yo, Pastor? Amu atkan kora igere ile yekingokakobit kiy nekatiritit ko kikirityin Jehova kilochi guniok ak kirukutikei. Ko igere ile akot ing betusiekab Elijah ko kisa ako kikerak ropta. Ko ing boroindo nguno eng yu ko matakomuch baorinik chu aeng'u koib logoiwek chemiachen amu kakinde nyalilda emet ak kinyalil ak kerebe tuguk ak kebar alak keusaus ipkereny koek biik che kakinam ng'oliotab Jehova kuya kakemwa kikirotyi alak nyororisiek sikoketyi kityo monasteries akele matkosoman chi age tugul nemaiwe sukul. Koek biik cheimuchi kwai kiyotok kityongon kobo tirisiek ichegei chekakikochi kosoman. Ako nebo aeng kora ko kikitoi kiy nekikure pitonwek matokoek kityo ng'oliotab Jehova nekakitiegei. Ako kale kora boto atindonikab boisiek ketoi keib pitonwek chekibo kaniset ak kanetisiosiek alak. So kamoche atesyi ng'olio agenge nekamoche sabor eng yu ko lesson nguno nenyo koborwech kole kit age nekikiyai ko kibit kanetisiosiek chechang chebo lembech amu ing yutok ko kimong kanisetab Rumi nekindochin popisiek chekibo kenyisiek chotok. Nyokole netai kou yekamwa eng kitabutab Daniel 7:25 ko kole imuchi kowal betusiek ak kenyisiek ak ikonisiek. Kowal sabato nebo Jehova kong'ete Jumamos ko Jumapili. Nebo aeng kole kingwo Jeiso kometochi Petro koek pop netai ko kanetisiet nemami sirutik chemiachen. Ako kanye keboisie katikisimishiek ak kanetisiosiekab kaniset. Nebo somok komwa kole kaniset nebo Rumi neikoitoi sarunet kou notok akoi ibunji kanisani sikesir kaineng'ung ak imuchi kekonin nyoetab kat ak imuchi kora akot chekikobek tilyanutik kwok chekikosirto ak biik kwok chekibo keny aikwok ko imuchi ilipan rabinik sikesa ketransfer kong'ete olimbo akot ndakikame komengen Jehova imuchi kenyochi kat ak keyotyi kwa kipsengwet amu tindoi yoteiwot neyotei. Nebo ang'wan ko kimwa kole kaniset ak biik patrinik ak biik chekikobek cheki bishopisiek komuchi koboto chekipkosoiwek koboto Maria angolit. Aya tatya kora nebo aeng kemwa kele Maria ko kikisich amu kale kikibuch moetab kamet kotililit sikosich Maria sinyokosich Jeiso anyun. Ama notok kityo inegei kikinde koek inendet nekakile amu kamet komuchi kotoret kipsengwet. So in fact kale kitung'ong'et kijanayat age kosaa
Wasa poker kole in kimache wasa kole amache Jehova ikono karit. Wasa poker kole kumawalu Mungu. Betut age kinyone kobunu nego kosirye kimi kanisa ribo katoliki ing yo. As poker kole angoronin kanamwe nebo Maria kitikin nekimi. Konama kongos kolecho koiri akoibo koi ka. Kolecho bakasa nyon. Eita ikono baskilit ambuch komenyoru chepyosani. Nam kole mawektai ni akoi ikonu baskilit. Yani katakan Jehova nyara. Kole ikono baskilit. Anan ambuch mekere komit. Komu akile kamet nguno neimuchi kosoiwek. Aya, manoto kityo kinye koteshi kora kole imuchi iit rosari ak tuguk chekipkeale rabinik asikobit kenyoun gaa. Ko tuguk choto ak purgatory ko kikit ko kanetishoshek choto. Aya sacramentishek kora ak kabatisanet nekisabitisani lagok chemengechen ak kora akot ing sacrament noto kokale walakse kabisa koiku korotik kokisochi. Aya, kikiyete kora in biik kosoman Bible ak kobate kityo kon patrinik ichekei chekimuchi kikochi. Tatya keyete patrinik kotunis. Ak nebo let as nguno keib konamonik kobwa kaniset. Choto tugul ko kanetishoshek chekikilokchi kaniset, chekikilokchi ng'oliotab Jehova ak logoiwek chemyachen kot koigei mararenik chekobo kuniok amu kakiteshi lembechek chemami sirutikab Jehova. Kongoi missing. Kikere kele during that time kora nga kimi kirindaushek kekirinda ng'oliotab Jehova matestai, komite biik cheking'ering'en chekileta ng'oliotab Jehova kora konam ng'atutik nga kikityeme kimasta kiwech tugun chechang ak ikorwek ng'isha chekibo betushek chotok. Komi biik chekitelelso cheu Walteses kui komwa, John Huss, Jerome, Martin Luther, Ulrich ak alak chekakesir ing yo. Biik chekitelelso eng imanda koleta ng'oliotab Jehova king'ering'en iman, lakini kiwo ng'oliotab Jehova akoi ra. Nga takomi resistance eng emotinwek alak kora ole tom koit ng'oliotab Jehova kotesetai kora maketab Jehova akotesetai ng'oliotab Jehova. Kale ne mi tebutiet nemwoe eng yu nameche ametochi chitugul eng yu kotomo akochi mwalimuiyot nerubei. Kale ne kanetisoshek alake rani chekikonam kristianik chechang chekondoi metunwa kobitonwekab biik ama ng'oliotab Jehova. Angen ale kikeker achek tugul kanetik alak che mabo man, mwae sirutiet kole kitesten akobo ng'oliotab Jehova ngotko mawendi akobo kanetisiet nemi bukuit komeche iweny akinai ile bo lembechek chotok amabunu Jehova. Ko ng'oliotab Jehova komakiwolei, makiistoi, amakitese. Ko ongeribkei yekinetigei ng'oliotab Jehova sikesom tamirmiritab Jehova kondoiwech eng atkan kora amu mi mautik chebo lembechek. Atache mwalimuiyot nerubei ngotko mami chi netesei. Bas kebeberta nerubei ko nenyunet ko ng'olole yekingebar mautik chutok aeng. Amache awek yu kong'olole atkai kidogo asikobit keker amu akamwa ale lakini amache abor eng yu kidogo. As akabor kot kainyo ale kong'ete yekingobit kabutet eng Kipsengwet kitiendos kecheikab Kamuktaindet akoi kong'et luget eng Kipsengwet kerokchi chepng'esut koi ng'olole eng yu ko chepng'esut nguno ne kangye kiker eng yo kole ko kong'ete nguno yekeborye ko ng'olio nekokai koni kong'ete kenyisiek nguno kakiketu ikere ile kanyo kong'ete ngele kenyisiek 3,000 BC olin akoi kotoige ng'alekab taunet akonyo nguno 1,000 konyo 500 konyo akoi koit BC. Kebwa ngemi 500 yu ko ikere kotoige as nguno kenyisiek chu kai eng 538 kenyitab 538
igere ile kure uta medieval period nito ni nguno the middle ages ako nyunguno ako testai kabisa ako yu the French Revolution yu kotunye kenam asinguno pope yu akiwekta ipkomechi korkoret ko kamajas ne kit nekitestai eng kitabutab ng'ang'utiet 11 amache atoi koitet akoi 9 komwoe kole yekakokes baornatenwa koyai luget tiondo nekimong'une keringet nemaikoksei akoterter ichek akobar ichek akotepche muswekwak eng oretab nganaset neo nekikure eng tamirmiriet Sodom ak Gomora ole kikakirtate kiptaiyandenyi akine akere muswekwak alake eng biik ak ortinwek ak kutuswek ak bororiosiek betusiek 3 ak kebeberta nebo betut amachamdoi ketub muswekwak eng kererit. So kit agenge nebo komonut eng yu ko kangeker nguno kong'eteu akotestai igere ile kong'ete yuto yu ko ki betusiek chebo imenindo ne eng kakuyenyi ko kanyo sirutik chemyachen kou karitab maat nekikeronu kowendi akoi kochut keringet. Ngiro kuno ngap kebarbar konda nebune tulwet akoi komasin ko kangonyo karitab maat nekiibe logoiwek chemyachi akoi kochut imenindo nebo dark ages betusiek chekibo mesundeito ak imenindo. Konyalil kanisetab Jehova akomwechi tulondokab Piedmont ing olimbo Italy akimweito kot kobwa akoi emotinwekab America chekimweu akomwei kobet sabato nebo Jehova akoi kebeberwekab Africa amu king'et ing Africa sabato ing kenyisiek ng'isiat ako kikityem kebar patirinik chekibo Coptic chekiribe sabato eng Ethiopia ak kebeberwekab Ghana ak kebeberwek alak chebo emotinwek chekiloen, lakini kibargei eng emetab Ethiopia amu kimokiboi. Kotoret emetab Ethiopia nguno amu mokiboi, kilen kotyem Talianek kotemene, kotoretkei olen kotyem Arabuk kotemene. Mi nguno atindion neo nebo kenyisiek ng'isiat chekikibargei kemoche keng'em sabato nebo Jehova eng emetab Ethiopia. Ako kitebi amu tulondochotok komaimuch akoi tun ketyem ortinwek ng'isiat kiyok missionaries chechang chekiboto akot agenge nekindochin Ignatius Loyola ak patirinik chekikiyok ng'isiat lakini maimukak. Kong'et sabato nebo Jehova eng emetab Africa ko kakoutyo Europe komugul. Ko ortinwek cheu chuto chekiboisie Jehova eng betusiek cheu chotok. Amanoto kityongon igere kowendi asunon kipkoite 1798 kenyitab 1788 komong askaritab maat eng komosin ko kakilul Pope nekibo betusiek chotok komong kaniset kosion kokeny. Nikinye kiwendi amu kanyone eng betusiekab Jeiso akoi nyokochut imenindo kong'ep komong nyuni komong betusiekab Reformation chakiyai katurunet ang imanda nekiaki keteshi ak lembechek ng'isiat komong'une as imenindo. Ko king'olole eng yutok kele tuguk chechang chekitestai ko kabit katurunet ne inegei amu ngigere kot nguno kong'ete betusiechu bo medieval period yu akoi early modernity ko ma kanetisiet inegei nebo Rumi inegei kityo, lakini komong kanetisiosiek chebo science. Yutok nguno kipkeitu yu ko The Age of Reason moe sikepublishen kitabut nekikure by chito neking'olole ng'alekab evolution Darwin. Akomi kora kanetisiosiek ng'isiat chebo amu kekere nguno eng yu kakere komi nekikure existentialism cheu akot Camus ak ng'o ko kanetisiosiek ng'isiat chekiboisie setani kotesyin orit yu kotesyin ano akoi amu kakwo kaniset kot kebel biik ng'isiat ipkebel akot Galileo ipkebel akot ng'o ko reaction nekibo French Revolution ko kikirindoi tuguk chekyakwak ak tengekwokik ng'isiat chekitesetai
ak aldaetab nyoetab kat konerech emetab Rumi ipkewirta logoiwek chemyachen ak nyokwom komosin kenam ekalut ak itoror chepyoset nekichepkukoniot kekure the goddess of reason, kekure the age of enlightenment and the age of reason. Amu kalia amu kiakotungtungyot kaniset ing imenindo kometo imanda kot koesio torobek kole kakositen akot kaniset kakopkobet kaikai keboisie kewirte Bible ak keboisie kityo konditab chito koek chepyosonatas nekakinde koek the age of reason kele mami Jehova kikome Jehova ak kele ongetou ng'alekab science keba akoi kecheng'ate amu kikere eng yu ko kiking'olole in search of God up there ketoi nguno kele in search of God out there in the outer space keba science ak research ko ngipkomiu korusinat science nyekeba meditation kewek Eastern Europe nyekeba olimbo emotinwekab dinishekab Buddhism, Hinduism, Zoroastrianism ak Jainism ak ne ngot ikere kawek America tugul nyokwo olindo akeba chechang ipkelach ongeba kot ipkeweke bonitwogik ak ne amu kot ikere betushechu kele ikere nekile yakait snow amkakure ne yakajo snow kele tomo kobek snow komoche keker korok tomo kong'et kero koroito namang'une bung'ung'wet namang'u kole bung'ung'wet kele kitebe bung'ung'wet ko tiori mbiret kiyakityori mbiret nguno World Cup kecheng'e kele akile mi koroito kutiet nekemoche keker anan ko ne kenai kele timit ngoro newineni ko kakewek kabisa tuguk chakakeba bonitwogik kora ak tuguk nisio ko tuguk chetesetai eng betushechutachu ko the two witnesses anan baorinik chutachu tugul chu ko nekamwa eng yu kole kaboisie Jehova eng kitabutab ng'ang'utiet ngiro ng'ang'utiet 11:9 yo ko kale kenyisiek 3 ak kebeberyat ko betusiek chekibor kenyisiek 3.5 kitoror atheism yani saet nebo mami Jehova kole kakome Jehova eng betusiek chekibo French Revolution eng kenyisiek choto 3 kong'ete arawetab 11 tarik 26 1793 akoi tun keisto ng'atutyonotok eng arawetab 6 tarik 17 1797 keisto anyun ng'atutyonotok amu kikanerech baunatet nekibo nekibo French Revolution amu notok ko amache kesoman koitetab 11 eng ng'ang'utyonotok ng'ang'utiet 11 koitet 11 ko kale yotok akingobata betushechoto somoku ak kebeberyat agenge kochut ichek kabusetab sobondo nebunu Jehova akotononio eng kelyekwak akonam kaiweisiet ichek tugul chekikaker icheket ko kingobata eng kenyinotok kakamwayo in June 17 1797 keisto ng'atutyonotok the end of the kokolek nyotok kingakokeskei betusiek chekibo French Revolution kobit katurunet ne inegei eng kebeberwek tugul kong'ete yotok kobit eng England kobit eng America kobit eng ola tugul katurunet ak churchurin neking'et eng betusiek akot Billy Sunday akot Spurgeon akot ng'o akoi koite betusiek ab akot Ellen White eng 1844 1843 odia kobwa oli kotoi ing'uny komugul biik akot William Miller ak ng'o ko kang'etyo bichotok akobit katurunet nekiterit nekitumtum ing'uny komugul amu kiakobek betusiek chekibo maunatet yekakimwa akong'etyo baorinik aeng kosopcho noto amune boisiet ne inegei ko maityech ng'alechu tugul kou ya kiek bahati mbaya ako kishokomaut eng sirutik chemyachen noto amune kitonondosi nguno eng ingekutiet nebo kakesunetab maunatet amu katurunet nekitoigei eng the Protestant Reformation
ako nyo mising kot koit betusiek as nguno chebo maunatetab baorinik chu oeng eng betusiek chotok akoi betusiek kemwoitoi nyonunetab Jeiso akoi kemwoitoi akobo the sanctuary message kaptisisiet nemi kipsengwet ko katonon nguno kioknotet ne inegei betusiek chotok bale kitonon chito agenge nekure Voltaire nekikole Voltaire akwere Bible kobet lakini kikome Voltaire kenyisiek ngisiat ako kikotyem biik kisiat chekilen kwai kongem Bible ini lakini kimwa chito agenge sirindet kole kikotonon Bible ini kou kapkitangut nekikotar kiriswek ngisiat amu kimi karnet nekio nekikitingyin tuguk eng kapkitany sikitange kiriswet yani kiriswet ko nyundoit keboisie koyatak karnet nekio nekinyigis nekiboisie eng kapkitany ipkobek nyundoit netai kewirta ipkecheng nyundoit nebo oeng kewirta ko kikotar logoiwek chemyachen kiriswek chebo biik tugul chekimoche kobargei ak logoiwek chemyachen lakini tononi akoi kebeberta nebo let ingondoiwech Jehova yekikere kele kakeit kakesunet nebo ng'olyondoni amu ite betut agenge yeakoi koterter logoiwek chemyachen ak keng'etyi lamit nekakimwa ang yo amu kamoche aketyige yotok kityo makere maketar chemng'esuni ko ngemaketar chemng'esuni kelong'u ang yekilongyo kewekyi lamit nekiakibet eng yun amache atach chi age netese ng'olyo age tugul anan ko mwalimuiyot neiborwech betut yetun iterter tengekto ak mesundeito imanda ng'o netese ng'olyo anan ko tebut Tebutiet Pastor anan ko kito nokere eng Bible neikere ile kimache kikitingyinat kikilyochi ko ngilen iro betusiechu Bible ko kakobwa Biblishek cheterchin ak cheterchin cheikere ile kakimach kewal ng'olyot simenai ko amut kokimite kaptupchonyon kokemwoe komutyo ko kokisoman kitabutab Zaburi 23 ako koit ko amu ng'olyotab metit koit komwoe biik alake kong'etitochi kewana alake komi alake chekoba kosubi akoi ketar alechigei kalyacho kasikotar amu kotarchi kewana koteikere kotakomite asubi ingin yani eng Bible nga ingot ng'olyotab metit kokokona abwat eng yotok ng'oliondonotok ale sikenai kele bukuit neitindoi eng keung'ung ko bukuit netomo kowal chito age anan kosekelyochi yotok. Chang ortinwek cheboisie setani kuyekakemwa amu kangaboru eng yo ko eng ibinda age tugul kokityem setani koboisie tuguk chechang nguno eng emotinwek cheterchin nguno Eastern Europe olin akoi Asia ko kiboisie kuno kanetisiosiekab Islam koboisie eng komosta nin chebo Hinduism ak biikab Buddhism ak ne ko olinyo komach nyokosiewek mising ng'alekab sakeiwek ak saonikab ak saetab kanamonik chetinye maindik ak kebeberwek cheterchin akichek kebwa eng komosib America nguno Native Americans ko kitinye akichek chechwaket atya nguno yeityo kaboru koit nguno betusiekab scientific discoveries nyokwa kosirto akichek koba komosin nguno ko kakoites technology nekiboisie nguno melen katakele Bible ako nguno makocham biik chetokwale kitabusiek rani kiboisie amu tuguk tugul komi Bible eng app lakini inget ile rahisi mising ndokilen kakimach kibet kit ko marahisi kenam kitabusiek chemi korik lakini tuguk chemi app kongewal kityo kole kowale eng simoshek tugul safari moja nekibilen kole chito wait a minute ngesoman lene Bible tebilen isoman kokiwal akat maambire tainyorchini akipwanino amami ole ki 7 Gs as ang ng'olyot age kora oret age neboisie setani ko kakochang'a tuguk chemi social media eng simoshek eng internet eng ola tugul kotko
ngele ni somani Bible koit koroito age nyokwaya ile ngurni korono kile orni kona geldo ne ko rahisi anan orni bi jai ne ko mongin ni utabur bur ne ke kweri tipo tabur buran metu ngui tabur buru jungi siat ut ko mai somani siruti kemnya je ngi ta ko tungu no ko tungi ger lagok sai shida ne ko wet ko ga chugon sa lagok ma ko muji ko somana mu tuguk chang tuguk chemi metit kigetek kimetit ko ngole ngosis lakwet nguno kole ko kololoen metit ako tuna agere lagok chemengech mwaka moja mwaka mbili mwaka tatu mwaka ine akoi 10 ko ngele akiba safari sikelany karit ko ngotani moche ni kotebeni amu kikolabat metit kikonai metit kolabati amu kisomani kurutuchu tugul mau lakwet neu nekisise nekiyetyi olimbo resop nengwo kimuitoi akot eng kanisa komuitoi mami kiy amu kikosoean kila kitu komi tuguk chekelechin keokta keliochi keliat komakomuchi kotosis lakwet amu motoni ko oret agenge noto neboisie setani eng betusiechu ne ngomakirib ko awai kesoman sirutik ak kinde kabwatutik amu ngot ketiegei kele ngalen mayat kityon ap ongimata kakijil kelechi akoborok iliochi. Kongoi mising. Kongoi amu kaiborwech. Toche en Arap Maru kotestai eng yoto. Kongoi mising ang kanetisiet nekakekas ng'alek cheechen chekakonetech kiboitinik chekakondoi. Ng'alek cheonyinyen chekalelelachen koteko tugul ak kokonech kamang'unet nesirtoot. Eng betutab rani nekibendi kekesune betutab 4 kasi ak samari nebo komut kasi komwoe akobo katerterindet nekale katerterindet imanit. Ngisoman eng kitabutab Daniel kegerei akobo Daniel 7 kegerei akobo bounotoni nekale kitoige kenyitab 538 akoi kenyitab 1798. Bounotet nebo kuinet neming'in nekale kimong kuinoni akwai tuguk cheechen chekirindoi inendet terror mising. Ngikas eng Daniel 7:5 kole no ameche ataunet 4 ak ngune chutok 10 komang'une bounotonitok laitorinik 10 ak yeibata komang'u age neisubu ichek age ko neter eng chebo tai akoterter laitorinik 3 nitok no kimong ko kuinet neming'in ak kimwa ng'alek chekirindoi inendet terror mising kuinonito ming'in akoi mising biik chetililen chebo inendet terror mising akilen kowal betusiek ak ng'atutik ak kikochi koboi akoi kobek kenyit ak kenyisiek ak kebebertab kenyit. Ng'alyo nabo kenyit ak kenyisiek ak kebebertab kenyit konyone kenyisiek betusiek chekakile 1260 chekergei ak kenyisiek 1260 betutab mesundeito nekikatulungen emet akoi menit. Komwa eng yo kora kole katestai kole eng 26 ako kichobe kirwoket nito as nekose kong'alale ng'alyotab katerterindet imanit. Komwa kole ak kichobe kirwoket ak rebe bounotenyi sikokes ak kong'em akoi kakesunet. Kale ak tun kikochin biik chetililen chebo inendet terror mising laitornatet ak bounotet ak koindab laitornatosiek chemi kureretab kipsengwetisiek komugul. Laitornatenyi ko laitornatet nebo koikeny ak tunoto inendet bounotosiek tugul ak kokase ikesunegei yutok ng'olyondonito. Tun kikochin ngano kakoim biik chetililen kakotyem kowal ng'atutik kakoborye komurmur mesunosiek kale ko eng let kiwekyin bounotet biik chetililen ako koek bounotet netepche koikeny bounotetab Jehova. Ngikas eng kitabutab Daniel kora aeng inyoru karwotitoet nebo nekiborchi Daniel kanamwet nebo nekikero laitoriat Nebukadnezar nekikerwotyi Nebukadnezar kiro kanamwet
kibor akobo laitoratoshek chekisubkei kongetegei metit nekale bounatet nebo Babylon akotestai akoi ipkoit olebo kelyek ak keldo besaik. Lakini ng'aliot agenge ngakakobaunis bounatoshechu tugul akobun kristianik ak kanyalilutik cheterchin ko eng let ko kale kioker akoi keeb koita nemakiebe chi nekirero koita akokwer akotui kanamwet yeityo kale kitestai koita koigei akoner koet kobaunis inendet. Tom kekere koita nenerei, koita nekingesicho ko kiaro koita nekimito kurgat olinyo ko kinget kunoto akoi kioetu anendet, lakini kinget koita koteenoto akoi rani. Lakini kwang'utiet neking'alale eng yu ko koita newendi akale kiit koita koyom emet ing'ony komugul. Bounatet nebo Jehova ne eng let koterterishe. Kang'alalwech rutichu nebo betutab rani kole ngami luget neo eng kwenunyo ko eng let ko boisietab Jehova eng ing'ony kotun tinye kagesunet nebo katerteret. Amen. Kale kagesunetab kei nebo luget neo ko yekakokes Kristo kimnatoshekab oldab chekikobek. Ako kotomo koit yotok ko kale eng kitabutab Ng'ang'utiet 14 koit 6. Kole kiamdoi tiloiwek chemyachen nemeche asoman yoto 14 koit ni ko 6. Komwa kole akiaker malaikayat kotirenen kwenutab kipsengwet kotinye logoiwek chemyach chebo koigeny koamchin ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul ak biik alak tugul. Ako mwae eng kutit neo kole oiwe Jehova akokoi tornatet amu kakoi saitab kirwokenyi. Ako kolosunen inege kipsengwetishek ak ng'ony ak nyanjet akonde metushekab beek. Kale kiamdoi kotom koit kagesunet nebo kiges tugul chu akoterteri semanda akotir biikab Jehova kotalbis ko kale kiamdoi logoiwek chemyachen. Kiamchin oret age tugul ak bororiet age tugul ak kutit age tugul. Ngana mitei kewelutik cheterchin cheibu shetani asikobit kokirinda. Nga bitu meoshek chebune kristianik. Nga kindo akot alak orititab keringet ketube eng keringonik kosoptos. Ko kale tesetai kora logoiwek chekamdoi akoi koit icheket tugul. Yeityo koit kagesunet. Kale malakayandana itin bororiet age tugul ak kutit age tugul ak oret age tugul. Yetyemei bounatoshek chebo shetani koborye baorinik aeng. Baoriat netai ko kitabutab bukuit nebo arorutiet neos. Kebwa arorutiet nebo aeng ko baoriat nebo aeng. Kotonon bukuini ko baoriat nebo Jehova egosiek tugul. Nenitoni nengae luget, yochin luget ng'olyondoni. Nenyitate manit, neiborchin chi lapkeiyet. Kale taitab kelyekchuk ng'olyondeng'ung ako lapkeiyetab orenyu. Tieme shetani konde biik mesundeito yeborye baorinichu aeng. Kotieme koborye akonde mesundeito kaniset kole simero biik imanda. Lakini eng let koterterishe imanit kora. Kiamdoi eng ortinwek chekere shetani kuyo tindoi kimnatet, lakini eng let ko tindoi kimnatet Jehova nesirtoi. Kero kingokartat shetani Jeiso eng barakutab kimurtoiyot ko kiikaskei kole katerter kolechi ngotko iwiritab Jehova kalya mesorogei koboisie agenge eng chorik chekikartat koboto Kristo. Kalya mesorogei angemite tugul kimurtoiyondoni koek chetisiet ak kekere koawe katerterisiet. Lakini king'ep kong'et Jeiso eng betutab somok ko kwong shetani kole anga komomite kene kwoe anga mami kimnatet nyu anga matinye kimnon. Katindoi ano kimnatet yautiet kosir yaindet. Eng oret age kotieme shetani ortinwek chekere kuyo kakonde biik kererisiek, kuyo kakobel biik, kuyo kakobel logoiwek chemyachen. Lakini eng let ko katerterindet ko Jehova. Kamwae sikechakte eng yu ko kang'alalwech akobo kito nekibit eng France. Kale kotaugei kitabutab Ng'ang'utiet 11 nakasomanwe pasta. Kotaunegei kotieme shetani
eng oretab waletab ng'atutik eng olimbo France koges kayanetab Christianatet ako isto kayanet eng Jehova. Lakini ngisoman eng let eng kitabut nito nebo 11 kora eng ng'ang'utiet kole kogestunagei katerterisiet koterteri baunatetab Jehova, baunatosiek ak kimnatosiekab yoityet. So ngano kikere nguno kemiten tulungenet ak nyalilwogik ak tuguk chetakobwonchinech kokonech nitok cherset kenai kele kaga eng let kiterteri, kaga eng let koterterisie Jehova ak ngetebi eng oritinyi kemong'u katerterik kokakiunyech eng kebebaikab Jehova eng betusiekab nyalilda. Kale kingoesio France Jehova eng taitab biik tugul akonde taban bukuit ko kale kiiloskei biik ak tamirmirik chebo mesundeito eng borotenywa nebo kiit nekimache ichek. So kale tuguk chekimakyingei ko kinyor amu kimeche tuguk chemang'ete chemarinye ichek eng tugukwak chemeche kwai chebo boiboiyet. Kingoesio Jehova kwai tuguk cheiboiboi sobonukwak kokanyor katiang'natet kotekyi ing'ony logoiwekab Jehova akonde biik korkoresiek kuyo kakimwowech. Kale kong'ete emet kale kibit eng emonotok kale kikubir emet ako nganasok kale kilulyo kale kibit wakat nebo rirek cheng'wonen. Kale kikitumtum France kou botonetab ng'ony. Kale kibit kikisheken anan kitumtum kayanet, kikitumtum ng'atutietab Jehova, atebetab bororiet, kapchi ak kaniset. Lakini katumtumanoto tugul ko kitonon imanit komite eng ichek kikitononso eng imanda ngano katokosta biik ko kitononso eng imanit, ngana kakinam rotwetab chok ko kitononso eng imanit, ngana kabit korot age tugul ko kitononso eng imanit. Kale kikibir tugul koba ng'ony eut nemakonyiti Jehova nekikanamchi barak kokirinda ng'atutietab Jehova. Kale ng'alyo nekimitech eng betutab rani koni. Kale ng'alyondoni eng ichek tugul chebune tiemutik chelaldos ko kakimitet ni nekonech kenai kele kaga akot chekimite boisioni akibune nyalilda kokonech kakimitet kenai kele kaga takomite Jehova kobotech. Ak eng let kemi eng komasta nekakiterter. Kikere kakitumtum kapchi, kikere kakitumtum kayanenyo, kikere ketieme kewal ng'atutikab Jehova, kikere keibu atebetab borornatet nebo bororiet keibchin konyo kanisetab Jehova. Lakini eng let kotononi imanit. Siatore ko kitabut ne 11 eng ng'ang'utiet kaitini 15 akoi 18 komwoe kole ne tuguk cheyookse eng let yetun kakikoter kiaget nebo 7. Kole yekoter kiagetab 7 ko kakoek baunatosiekab ng'onyuni baunatosiekab kiptayandenyo Jeiso Kristo. Kakoterteris Kristo ako kakoterter yaityet. Kale kakobelis Kristo ako kakobel Setan. Kale kakoterteris imanda ako baunisiei imanit. Ki age tugul nekikitech eng barakutab kimnatetab chito kale kotun kikabui. Ako noto nekikilumda eng barakutab rwandetab ng'olyotab Jehova nemawalaksei kotonone koigeny eng kitabutab The Great Controversy. Kale eng yu kingeyat eng 19 katini 19 eng 11 ameja kale otoki kale kikiyat hekalutab Jehova nito neko kateb kole kingeyat kipsengwet konne nekiiro kiboitiondo nekikure Johana nekimite kapkwen beyotab Patmo. Kole
ak kikiyat hekalutab Jehova eng kipsengwet ak kitong hekalunyi moingetab arorutiet ak kibit kolyelosiek ak kutuswek ak tulosiek ak botanetab ng'ony ak koik cheechen chebo ropta. Kitok eng kipsengwet moingetab arorutiet. Moinget nebo arorutiet kotononi koimanet. Kang'alal sirutik chekakonech bukuit kole ngakisorech achek tugul eng mieindo eng kayanet. Kobane ng'atutichu mitei eng hekalut nekingeyat koker Joana komitei kembeot abat nekoker hekalut eng kipsengwet komitei ng'atutikab Jehova. Ngesorwech eng mieindo kobane ng'atutik. Kole ngakisorwech achek tugul eng mieindo eng kayanet. Kale ko kaset abit nebo ng'atutikab Jehova koboru ngot kobo iman kayanenyo. Yekimite eng kuretab asista ak kebune cheuen ko nganda kisorwech eng mieindo kotononi ng'atutietab Jehova. Ako nitok ko yekimite keribe ng'atutiet Jehova koboru kayanenyo kole bo iman amu kimitei koboto Jehova egosiek tugul amametech. Kale bo iman ng'atutietab Jehova ing amite berber. Iwechi sobondo. Ongetiegei ng'aliotab Jehova egosiek tugul ak nesire kenai kele kikoterterik eng let amu iterteri imanda ak korwoi Jehova eng imanda. Chi netesei anan ko netebei. Kacham kityo amwa ale kacham ole kekesundo sirutik chemiachen eng ng'ang'utiet 11:19 kole ak kikiyat kipsengwet akotok moingetab arorutiet nemi ng'atutik 10 chebo Jehova. Matin kikotyem ng'ony koisto imanda nebo Jehova. Matin kikotyem ng'ony kole imuchi isop ole imaktoi kotonondos ng'atutikab Jehova cheiboru oret nekanyol kesa Jehova ak betut nebo sabato nekikilen ketyem kewal. Ak atebet nebo kikoek free korot age tugul imuchi egin akot toroni ng'atutikab Jehova kole aja. Mi Jehova nekiyai kipsengwet ak ng'ony nekibor ole kanyol ketepto mureno ak kwony. Keburuchkei. Matin kikilen ketyem ortinwek tugul. Kokoi keweke kora amu tokotononi Jehova nemi kipsengwet akomi moingetab arorutiet nelumdaat. Kokonech kamang'unet nito siketononi. Akoi kakesunet yetun kekas tugunetab Jeiso. Komwoe kole kakokeskei, kakoyaak. Tatyo ketonon sikoboto chekakoterter. Nito somenyu eng kainetab Jeiso. Amen. Amen. Tokomi chi netesei ng'olyo. Bas ngomakomi chi ko chamanikab Jehova kiboiboi ketacha kotugul ketestai kinetkei tugul. Kakinam kityo kitegen eng kanetisiet. Onge otestai ochikil akotokobe orit mising eng kanetisioni rani asikotoretech Jehova tugul kenerie eng logoiwek chemiachen ak eng kayanet ak kenai kele eng let ko kikoterteri kekitiegei Jehova. Eng wikit nenyonei ketinye kanetab kei nemwoe barakunyi kolen chersetab kamang'unet. Kimeche kenyoru cherset eng wikit nenyonei ak kesich kamang'unet eng chersoni ak nesirei kekimekitu eng kiptaiyat egosiek tugul. Notok anyone ko ongesa asobit kikesu kanetab kei nebo rani. Kimeche kitoror eng kamuktaindet Jehova amu ng'alek cheechen chekainetech eng betutab rani. Ko ngamukoiboisie kiboitinikuk Jehova chekatononso asikobit kong'alal kokabunun ng'alek chekakimuch keng'alal kamuktaindet. Kingen kele kirortoi eng kabwatutikchok ako kisome tamirmiriok sikobit kokonech kakuyet mising asikobit kenai oleu imanwekuk ak nesire Jehova kebendate chotok akoi egosiek tugul chebo katerterisiet etun kimite koboten kokakiterter emoni. Iberur ichek tugul chekas ng'olyondoni ak kitestai ng'ang'weny mising Jehova kitestai kishochi ak nesire tugul kamuktaindet ikonech keeku baorinik chekibaoriani akobo logoiwek miachen. Yemitei usonoik cheterotin eng kebeberwek cheterchin Jehova ikonech kimnatet ak kiiste kaiweisiet eng oritinyo simakililonji logoiwek chemiachen ako sikenyor nyikanatet nebo tamirmiriet kebe tai. Angot ndamite ng'oiyondit neune ketinye kamang'unet kele kikoterterik eng let. Yainee makeng'ung nguno akoi keny amu kisoin koboto kongoi eng Jeiso netindenyo. Amen.
Amen.